Danas igram FIDAS 4, pokazat ću vam sve čujic od te igrice. Naravno, prvo moram porazbijati ovo pa ću vam pokazati. Ajde. Razbij drž. Ajde. Buuu. Malo mi šteka jer još snimam video pa zato. Evo ga pucavanac. Evo ga. Razbio. Evo. O. A. Je. Nešto se događa. Nešto će nam se. Što se događa? Sad ćete vidjeti što se događa. Ajde. Top je ranica. Sad smo raznjamo i ovo govno. Ajde. Ajde više. Evo ga. Gotovo. Ujebot. Njam. Njam. Ajde i ovo. Ajde, sad nije važno. Govnar. O, tebe ću prvog. Uvijek sam ga gricnuo. O, mislim stvarno. Crno tijelo bio glava, svaka čast. Nisam nogu. Njoj. Ajde, padni više. To, odgrižu sam je nogu. Ajde. Padni više. Go. Sada ću vam pokazati. Ajde. Pa sam se dovoljno snažno. Ajde, nek me nešto ubi, ne treba mi ja. To. Tako. Ma briga me, neki je game over, samo da pokažem više te fucking shit.
Hajdete, hajdete. Jam. Znači, čec. Naravno, što je najbitnije, utipate bo. On će vam biti puno krvi ćete onda dobiti. Pišće vam ok. Pa dobro, neki ok. Mislim da je samo dovoljno jednom da više ne morate. Evo da vidimo. Ja, vidite. Tako si svaki put upišete bod i možete si bilo šta. Ne morate općiniti ovo Invincible Chain ili ovo ekstra Meat and Water. Ne trebate, najvažnije vam je čak i krv samo. To je to. Napisat ću još u opisu videa. Pisat ću još u opisu videa taj čec, kako ga napisati. A iako mislim da ste zapamtili, za svaki slučaj ću napisat. Hvala što ste pogledali moj video. Čujemo se i vidimo u mom sljedećem videu. Do tada, bye!